Talika Nikyau Kiutetya Nguku muthikizia ni kana withia maundu ni mahaila. Asante sana. Mundu ndethe mai. We, ya. Ai mundu ni obanoa. Mwijozo tangwe. Okay. Obanoa mwijozo tangwe. Kitingiwa kisi mundogo Sofia. Ekwatwai. Oh, very nice, very nice. Abanga umina. Hello. Yes. Wake wata. Sanita wasemi wa mulingini na nzau ya uya. Mitambo ni amba itondhini wa Nikyau Kiutetya Nguku. Tunene tenao. Kani tumia sito ya Dennis. Nonogia lagima nika kwa yeni sini. Na Dennis itago ni ozi ungenu kumanawira wa Dennis. Nina mutavia. Okay, hala, sawa. Dennis dhina ni mo? No kena atumando na mwiitu 2021. Teka la. Aya, toka tadi mwana. Mwana wazi ni muteta siya, wiki ni mda muteta siya. Na wena viangia nyumba. Na mwetele nambe kwaka. Kiwendi neka siya naka nyumba ya rumu ina. Na yini na abangite ni mutwa next month. Na hii last week. Nina kumiwe sister wake na angule kana nyari ya mweko kwakwa. Na mbotele na mwana na mukulia mbona nde baba. Kiwendi na mukune yesimu. Na mukune asimu yoso mundu me. Ambia we nutwaiwe. Na ndege za masabu mako. Na mukulia nokana. Na mwewe sundu mundu no suto na kuyakana kutundu ndo no kaya nundo inda kama yako. Kiwendi na kuniya sei make. Wewe akitolo kama simalesi eva. Kiwendi mamu kuati mesoma na kui. Na wewe yo mwanake nya mwanake na kunia tesimu akamwe aito tuma mutumia kukweni mwitu yakuwa kuku. Nede kende chucha mwili ya wamu no ndo tenu mvisi nda na mwisi. Kiwendi wa komandi ya kibeti chucha mwitu siya iliku kapapa. Nundo zikiwe dia mwana ete mwisi. Nena mia kumusi na imbaka kuma za kuna anda mpaka musi. Kaita nena. Ite yana ne dia no choki musi nginangu ate. Na ila si atete atumane ya. Na iti kwenda umukulie. Kondoka ngamuta alafu nesi omishini ingeza kwedi na kwa tolokile. Okay. Vayu muzi you kwa sini tina nene na sei na mya etuko yemo ya mayo kete yongo mwinucha kwa chumo suyu wa chumo kete okay wa chumo kete wa mayo sutu endete wambe wa chumo wambe wa mayo sutu endete wa mwiiwe komi ni gwenda omwinucha ni gwenda omwinucha nundo mbani na adelimbe ana atwaiwe mithenya yana ana abaito mithenya oh mithenya ile we na umundu no mwezi ucio na mutwaita mundu umendi na mwezi lakini tena nena na simu ambia mwitu yo na mulasi ma chotwana kwa ndia ova mundu umeta na ambikia weke ambia ndinezi kana nai wa kunu mtakoma na ndijende mundu umeta nyonite cheni ila na ngoja mada mwambia ambia wewe ni mweke ndaka ati okay haya kwa tiyo windi tumosie temane kana kinwa tenza wewe wadie obugao kono omwe onzawe chalo cha kwandiki cha kumake mani
Call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID. Kilanja. They were to allocate. Reaching out to the poor people this weekend alone. I'm reaching out. Yeah, go Nikki. Otherwise, need to know makosa mali kana kwenda kosa. Na osa na ya pine waiko to. The odd. They put on odd. Call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID. Maisha makwai. Never mind. Hello. Wake wata. No tuongelo wasema nini nita wa Sami. Hello. Yeah. Wake wanesa. Okay, tuiguwa weo basa. Ni nena na mutumia weta wa Dennis. Na yun Dennis endao manakana ocha wecha ando ima ni utwaa ithe ya Mwana ithe ya Arian ithe ya Arian endao manai endo ino ni kuma mutwano kana nongwe tunene tena inyarian yo ninene tena inyarian wende nesa mbee okay kobe na kathina ke bandu nethe ya Mwana kebo okay ni keba mwiitu mwiitu pena kathino kethia wanuiwa wailotwa waniwe nuiwa ailite okutwa kana kathina kuno kambio thela ndo okukwia nikulia kathina nikao mwitu wa mwitu kathina nikao okwa okubi ni wese kathina aimanchi niambia kathina no uwe ukwithia indi tito na tawaili to kutwa asiaini tamea ukulasimithia kuthi kundu kungi nitaulasimithia uthi bandu bangi ukethia yuti tamenda uitwa waniwe no Dennis no Dennis Kamo ngula dina ngema okay Dennis adina no kesi kwa mgule niko kwa okay Dennis Hello. Kathina nikao Kadina Ndio na mimi ya kwa alafu nono ndio ndio mwako tete ndio kwa mundu mko kwa kama mtini kiwe ile kala ngile na so mina mwako na mina mtuma muti ya kaungamia mwako kadela na yu mwiitu thina wake ni mwao tinai ndio kwa na tambe serious mtwa no na agi na kena serious ni mtwa
lakini wona uta serious Nunu wata yunangu yote. inyarian Leta warian. ndio kulia hii winanzika na musee uyu waku ukili otwika musee Ngenga. nukugenga Kuna wale na wangenga. Sinda ingenga. akita ukugenga akugenga hata akakuya nukutwa na iselesia Ya? akakuya nukutwa na yema ukutwa kana Mwana mbile wanga idani. akuya kautwa Monday wabika Monday ikuya mwete lange na kuno ugo yenda utwao Dennis Yeah? ukita uthamisia muthenya wa mutwano Pia tini dami acha nunu mwako na mimi lakini yini nanje nane na masia ina mongo mimi. wewe serious kutwana Yeni serious juu. Nona nini nunda ni te no ka ni ae. ai munda no emeta Aiwa dio banda. we serious kutwana serious Ni serious tena moda ni serious. kila kito na umonia wina wendo kwake Nini na wendo kwake nundu baikende kidena cha ngano zuza mkidia simuni mkene ya mbesa. okay naoma wona nyoma mume ha mundu ala withia une mume wakwa kweli ne mume ndavya kindu kiivenduka Aya nyumba ndi so venduka. nundu no kwewa uvenduka ngito matuko Tiku venduka ni kiundu mwako ndanami ni nundu ni nami ndikase ndani yeye yako. okay kwa twasie nuto na utavya inyari nita wa mweva iti otere di panini Ndandite kwa kanundu na nje kasumbata ako mawachi. otere di opanini o kwa vati ondhoku otere yombaniti Inde yombaniti lakini yini yombaniti nundu na nje masilia ni hote kila kitu. mazilia mevo kitanda nacho Kitanda kivo na moto na mto hivo. na mabula Niko yongo enda kuonga maizi yake anayetedoa yako hivi. nyao iko Niko kwa mwete mwe iko ni kwake ndio kule naoge uyava ndeku ya kwake. okay na edhandu ambitaka iko kana amba uyo kunomba Ndio teni niko ya makaa. Ndiko atalita ya kawanza kitchen. mwamba uyo kunomba Nundu na nate nebe ande makai kunia kutika itaka yiko. ndio kulia inyarian ko wina nzikana wendosu tukweta ake kabo inyarian ndake udaka jade ke ticha udaka inyarian ni ukulia ko ke obona beva ni mona inyari ni kokolia wigira ozizi ukona kwatuka musia ile kaone ona kaone uona kwatuka kwe muthenya yani kwa kubi mutwano wina nzika naguo Aiye tinga. Yako ya nungenga. we nukukenga na yu kokolia inyari ni onambete uyo onambete otwa wakenda ama asome ba uyu kanu enda otwa onanda nai mutwa unai mutwa we Aiye. tio matezia unako nao izinga Ndaye kana mbikie. na yungo kulia yu ona sindu isu cionthe watu tavia no bongo kwiwa we obongo isu cia nomba ya lumu ina wamiona no wamionie na yu kango kulione sai mwana ucio ni wake na pe kindu kituma mutatwana
aikindu gituma mutatwana kwa iwe na ka ubungu kangi keba eka o kauka kukwezi baika ubungu na wendo egwo ese bune boke odaga pau inyari yani mose wendo wendo uzuto yagwira ke kabu ni kwisaa okay tubene yumeti otwa banondo ndende yagwa kana already kunia makane yo enondo waku no yumeti ko akwesie akwesie yu akwesie yumbanye yu muthana ola mubanga atu ya ni chumwa Dennis ni chumwa keba niko tuko yemana ndo mabati na wange ngina na sasa nake tuko yemwa ya mwa iwe 10 inyarian tie tuko yemwe yange ngano ngona kitu kimugweta ambasi kimugweta ambasi kimugweta ambasi ko augenga wethie mutukire azoi ndo zioga ndio kulia Dennis ona gugo ithiro ibangithia matwano o wizi ndwe ready kyondo no ndamini lakini nginani ndio kulia na mini nomba te mwela na yu wa mwa ndo ile mwa nomba ya the line gotabia atende zina abeli le ndio bangite ukethia yunde kuona na geto kukengwa ngakwizia Monday na Monday wethe maoza zimo ayo yati mungie mako sanondo na kilisikina mukomedije munongi na nenga isinga mna ina sia ndio hiyo kawa tesi onwe we na seju mundu yisi mtu otumia ile ina ambona wendozu ni mwingi bro edhanwe we na sio inyarian nyene iwe wendozu we muso no getikanga nyene iwe we muso no getikanga ni asiate aname na ukwasia Dennis ni jona na o nomba dena thela lakini aigito kukuesio matuko nduka muose nae mbele roda byo mnyezaka kuelewana kuigenga nani ni pole bandu ba Dennis lakini munenge tuko jeuze mweju nae mani mga aya mayundu ume kwa mbo sa lakini munengo ituko jeuze mweja mwa iwe 10 no imanda mbeo no manda mbeo no mona muime already no gutethesio okwata mbeo no umethia we mande okwazi ti sawa mbeo jibo na mwenda ne umwenda nite na mweye imwe kanesa Dennis mundo ya ne wagwo emie mundo sina nenge na afye na nengiwe na afye mambe abi bona ngete kuima ini jenda milate mwiitu ni ko mwide kiako na yumwe mwiitu ka mulati ewe ka no ka mulati na afye ndika mulate na ngo wa kwa na mtumia ngi azai magu mebo aya sitoka sina kwa mbo bo ndio kwa hiyo kiaka kile yes lakini mundo sina mengi ni au mwiitu usema tena na mai wako wina miaka yana Dennis na 25 na Kenyarian na 20 usobea kana kauni kanini no ikenda pyu ikenda pyu ona ni wambio munengo mwana yo munini we umusobe ngumusobe tiwo ngaya mwathime kaitwe mutethia Inyarian ndeto ndiye wata siapika kwasio na ngaya yathima mutwano wenu aya kase watumeo kanisa kangotavie bandu bena thina ba na nyene wene ondongi kwa wone thina
wa madam wena pena problem thinamo pave na thina wa mwitu na thinamo ndatona kwamba uyu utwaa kwa kavinda na ne twawa ana ni watu tabia kama linge tizia in fact that madam atari you in fact that be madam atari kutwaa you ni madam in fact nienda ukuya Dennis wena kibetikizeo nundu chambio kunezinga esinga yao iyo ekala kukwaswa imondo kwani Ekango tabye mulinge na simu enoza wanu ni won wezi enoza wanu dinosa wani mondo omeoso enoziwe ne mondo omeoso ngiaza no rwa iwo madam bongo na ona yo bongo ndeni siawete abaza simu enoziwe ne mondo omeamya no twanie na mbona ona awete abaza no bongo aza no ne aye kana ngiwaza madam no bongo madam no bongo mwinge mono ase no sima ya kuna wazwe mundu na wanendo yina mera nyabole na maya karia kila mwege ni chau icha wambeza kibedi cha mundu ekalange acho ni mbangito twa mwitu woza wambo mundu amethenere no icho kangi ondonge kwa izilie otumeana wa mino indonge andambe twende na jathi na meri wonekia muito Joseph Mapu so you ndio kwe sara kote atari kiasi ya kwamba no kuotezia kana wae maundu ajuma juno ubone yakino uziko mundu waikala nake wae ndwane konya kindu kyogweta ande umanisha esyo koso mundu umeonge Dennis na kundu kale ochene ndweke ko meakale na kale kwela imatuko ndweke ko meakale na kale kwela imatuko ko meakale na kale kwela imatuko meabuka masoma ametuko no itwa inyarian ni mundu no amwete na makweli no amwete no ndo noso kana ngoso ko kubinda twite twawa no anatume no nezi nakana na Dennis anaenda utuma ndona mundu omeonge neki kiasi ya kwamba niweza amba welop welop ni kutoloka welop ni kutoloka niweza kuelop welop ni kutoloka ndikawinde matini welop ni kutoloka ikuyati thila wapanga kwibasya mwitu na mundu wonde unobanga kwibasya mwitu ambaye la weta yale ngaleno ambaye yumbania wansi yenye zawea nina kasumbaka kwa mamwetu ya mondo nina bando bakoma mwetu ya mondo nina mbeza itona ubonya mwetu ya mondo nini yumba netie kutweka mume wa mondo nethe wando ndwa ilite kuthio theana nundu umunthi nicho wona uikunuka amba igalata wetwa nundu wathio theake mwana mwenukite cha ukuna ngundi lathita wakomoni cha ulechanthi na yuki uleketie bunthi uyambe ya sia mwana wangu na nevia ndo nakunwa nevia ndwi tayari linge mro anondo mbee tambie thuku tambie thuku ya jambe ne wamboita bya mwetu eko ijamba jambe ne tandya mbe ni yine thuku itanda ya kele wa kine thuku ya omwetu kwamba ukunetisia ya ne kwamba utwawa yetha ndombeze namba utwawa yetha ndombeze anda namba utwawa ndano natwaiwe methenele uzino bongo mwana ke atwawa ni mundume na ako ni amwanye nyandie ese oyu na kuiko na simwambia weambia asia ndwe ese akango kulie pe mundu we utwana methenele o kuzema ukweli pe mundu utwa wa methenele ando madam mageti yoko ni wansimu mundu utwa methenele mulinge bae madam Dennis yatuyone sai ithe nikuna kuniwe simongale kwenu engi kwewa mwetu wenu atwaitwe kuoko ako naye nguruma mutumia pongo na ila kuna bangi ye kuruma mutumia ithe ngale kwenu ya Dennis mega winge munongale kwenu engi maete thina wasia nune wikie kwa inyarian akija wetu wake na ndete kila ukiakiwa nikwithi woge otebai nikwithi otebai nondo mundu la wandi na wetu wake tio wa mugengete kana ni withana buloti ziake ka bakazobelo so you wambia ni wezumbanetie wamba umbita bia na wambia ni wezumbanetie we ready kundwa na nicho aume mazia nyenga kwako neku ni ngodwa ni kwenda takibeti na ende yuchatweka cha serious ni wese peka sombango kusasia ni wese no mbomesyo banini we baba bemwenu no mbomesyo ba you akwati ombiata wakwati ombiata niwese yu wakwati ombia hii wamba twano naungamiwe mutumea itomwa ngiakwe ya ila ikalekwe ya ala aseimana ngale kuma kwa Dennis ila aseima mwetu ila manethi ye kwetoma mutumea onge mandi masya mwetu osyo okay bamusi na no syokie kana na nazyoka yawe niwese ne athimia mutwano
osu mutano in fact wathi magendo gethogu nondo ni athimia wathi mwagwetia wathima gendo inaitwa wena na nathima ni athimie mutwana naitwa wena na mea sietwa ni yaza na ya mwana na ya bamothe kwa iye muri na me nyen ona ni na nenga na kibeti wathi mwakwa ni nenga na yu wa mutwano va auna ndoa uko na ndoa unatwa Dennis unanyota ndoa Dennis nye maginda la na kwigwa namo ni maginda ma mundu utona izo kuwa nonge maginda ni kuyo we kunia maga ana uyo yethe wao mwiitu ona ndi yethe aumbe in fact yambe to abodia muthoni tiwo bodia muthoni ni kwenda yamba yethe akumbege maga ndo mande mwiitu yengwe ni maani jambo mbege maga ti customer kitu gani na no ukutai ona nae mau ano to mana makao wa muno kana okyo mwiitu amandenzia ya koze ya maga ngo ekatwe nga kunia muthoni anambe yomwe andonde kala kalombe kunia mune atayutambia ni atiambia ni aba of course ona wale ano ukuta ndikoso kate ukataka we mundu ungi we muthoni ndabie mboke thano utamakano bae balikile thina mundu ano wambie iwe nekine thukuya kwamba tena yamba ibithambo yamba ambe kale kwa mundu umeonge ala gwaku tikwa mundu umeonge ate no nasio kine tise thi wane awanenga ne woni it is na tise kwa ile wani mewawon Asia ae mauswa Dennis ukaona kindu kumaanisha mtu ano wambia mtu ano amatezia Dennis ndukazikisia yawe aninetie mthungu ta laume una ndoa aninetie mthungu ta laume moete tola mundu muka kwa Yesu magime na mthungu yue kwendo mulinge nenda Dennis eswani ena mwana ibaya ndiye ndio kulia na uswani ulowa mizindu isi iwe na ile yito na idewa yawe manda mungi yawe no kima mundu mukona nthungu egere ata ichaya mbende egere ata jageta ukanye mwana mwiitu na yawe baloya ndaolika yawe ichaya chanthungu nini yana gani ichathungu hakuna ndo and Dennis enda wose muka waku ndukakie kukutwa muka waku mathina ao ndeno uwe wambia mathina ao ndeno uwe wambia wathi wa itabia mwitu ene ute tayari thank God no twikie tayari ju na tondo ni we nyumba netie na nene we nyonthe mwi tayari mukambe azienda na ikome ya mwambo mwe timo na mwamba kwa hivyo